Tere hommikust! Tere hommikust! Olete ju siin. Tänu Jeesusele. Mulle tegelikult vaiksed kogudused ei meeldi. See ei ole minu asi või minu viis. Mulle meeldib, kui on ikka mingit heli ja mingit elu. Nii kui ma jutlustan, siis õppige ütlema midagi vastu, siis ma tunnen, et te olete kohal. Kui te olete väga vaiksed, siis mina lähen aina kõvemaks. Amen. Aga nii hea on taas olla siin. Mul on selline privileeg olla teie keskel. Ma võin täiesti kindlalt öelda, et mul on 2 lemmikkohta Eestis ja üks nendest on siin. Halleluuja. Amen. Te olete näidanud sellist usaldust minu vastu ja annab mulle võimaluse teid mõjutada või ja loodetavasti teile midagi anda ka, nii et ma tõesti austan seda võimalust. Te annate mulle uusi võimalusi iga kord. Halleluuja. Ma mäletan mõned aastad tagasi. Ma olin ühes suvelaagris teiega. Ja siis nende sessioonide vahel ma proovisin, did you try pray? Jah, palvetada proovisin. Ja ma palvetasin. Ma lihtsalt ei proovinud, ma tegelikult palvetasin. Et Jumalalt kuulda. Ja ma mäletan, Jumal ütlevad seda, et ma palun Jumal, et sa räägiksid neile, et nad on õnnistus. Ja õnnistus on ka nende nimi, et sa nimetaksid nad õnnistuseks. Ja me mäletame ju seda. Ja mu mõte ju ei olnud see, et vahetame nüüd kiriku või koguduse nime õnnistuseks. See oleks natuke võib-olla liiga palju. Aga ma mäletan seda väga tugevasti. Ja täna hommikul ma taas mõtlisklesin selle peale. Ja ma kirjutan nagu raamatut, mille nimi on Elades õnnistuses. It's a very interesting thing that many things that the Lord has spoken to me about. See on nii huvitav, et mitmed asjad, mida Jumal minule on rääkinud. So I was really planning to speak about that this morning. Nii et mul oli plaan ka täna sellest rääkida. Because I believe strongly in the blessing. Tugevalt usun õnnistusse. Amen. And I wanted to explain how it works. Ja mulle meeldib seletada, kuidas see töötab. Seda enam, et ma usun. You know, the Lord was speaking this to me on your behalf. Et Issand rääkis seda mulle teie jaoks. Because he wants you to be a blessing in this nation. Sest tema soov on, et oleksite õnnistus sellele rahvale. In a very special way. Väga erilisel viisil. Can you say amen? Kas saate aamen öelda? Okay. But when I sat here, aga nüüd, kui ma istusin siin, the Holy Spirit began to speak to me. Siis Jumala püha vaim hakkas mulle rääkima. I've been in ministry over 40 years. Ma olen üle 40 aasta Jumalat teeninud. I've been praying for, ministering for thousands of people. Palvetanud ja teeninud tuhandeid inimesi. Andnud sõnumeid. Many that seem to have been true. Mitmeid, mis on tõsiseks osutunud või tõeks osutunud. And so when I experienced that the Holy Spirit is saying something. Nii kui ma siis tunnen, et Jumala vaim mulle midagi räägib. I made a choice in my life. Siis mul on selline valik tehtud. I need to try to be obedient to what I kind of discern to be what the Spirit is saying. Et ma olen ustav sellele, mis mulle tundub püha vaim on ütlemas. No matter the consequence. Ükskõik siis, mis juhtub peale seda. Don't be afraid now. Ärge nüüd hirmu alla minge, aga But I'm just explaining. Ma seletan. That
it's not always like that, but sometimes see ei ole ju alati nii, aga the vahel Holy on, Spirit asks me to give a particular message. et Jumala vaim palub, et ma ütlen And mingisuguse this is sõnumi. not a message I have prepared. Ja see ei ole sõnum, mida mina I olen ette haven't even valmistanud. thought it through. Ma ei ole isegi läbi seda korralikult But mõelnud, the Holy Spirit began to speak to aga püha vaim hakkas rääkima. So I would like us to, and by the way, I would just like to say to you Ja ma tahan veel seda öelda, that I said to, when the Lord began, I felt that the Lord began to speak to me now. ma usaldan, et Jumala vaim I hakkas said to him, rääkima ja ma tundsin seda. do I have to Siis ma ütlesin, choose this message? kas ma ikka peaksin Do I have selle to preach it? sõnumi valima, kas ma Why do I tõesti have pean to sellest preach täna it? rääkima? And he said, well, who else will preach it? He said. Ja Jumala vaim ütles, aga kes siis veel Amen? räägiks sellest Now, täna? so this is a message that I think that the Holy Spirit wants to give to this church Nii et see today. on sõnum, mida ma usun, et And täna hommikul Jumala vaim maybe tahab anda wider sellele to the Estonian kogudusele. church. Ja võib-olla see on ka laiemalt Eesti And let's kogudusele. go to 1 Corinthians Läheme esimese chapter Korintuse 1, esimesse peatükki, verse 18. 18 salm. And I want you to listen intensely this morning Ja ma tahan, et te hästi hoolikalt kuulate täna, because this is the gospel. sest see on evangeelium. And in 1 Corinthians 1:18, Nii et esimese Korintuse It says that- 1:18 ütleb, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. ja sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. So we all know that Me kõik teame seda, it is possible to perish, et on võimalik hukkuda, but it is also possible to be saved. aga on võimalik ka päästetud olla Amen. ja saada. Now, what will be the difference? Mis siis on erinevus? It is the message of the cross. Risti sõnum ongi Amen. erinevus. It Amen. is that Jesus Christ, See, et Jeesus the Kristus, Son of God, Jumala poeg, the Jewish Messiah, juudi messia, Came. tuli and he took the sin ja ta võttis patu and guilt ja and süü consequence ja või need of järeldused, mis the sellest sin of the kasvasid world ja kogu maailma patu upon himself. enda peale And whoever ja igaüks, receives him, kes selle vastu võtab ja tema, he experiences the power of God see kogeb Jumala väge and get loosed ja saab vabaks from darkness and sin pimedusest ja patust and will live ja in a elab relationship to God suhtes Jumalaga forever. igavesti. But the one that is not touched by the cross of Aga see, Jesus keda Christ see sõnum ei puuduta, will perish. see kaob ja hukkub. Not because it is God's will, Mitte sellepärast, et see oleks Jumala soov. not because God is a cruel, entity, Mitte sellepärast, et Jumal oleks kuidagi julm isik, but because sin has entered vaid sellepärast, et and sin is dragging them down. tuli nende sisse To a ja on place of vedamas neid separation with pimeduse God. poole. Amen? Jah, This is very basic. see on väga põhimõtteline või So, alus. it's very easy to come away from perishing in a way, Nii et tegelikult on väga lihtne ära tulla is sellest to turn to hukatusest. Jesus Christ. See on lihtsalt pöördu Jeesuse poole. Can you say amen to that so far? Saate aamen öelda, see on Amen? lihtne. Okay. So go with me now to Acts Nüüd läheme Apostlite raamat chapter 11, 11 peatükk. because now we will take a little other route here. Nüüd me vaatame teisest küljest asja. And let me see. Vaatame, kus see on. Okay. In verse 11 25, ja salm 25 it says about Barnabas ütleb Barnabase kohta. that he left for Tarsus to look for Saul. Siis läks Barnabas Tarsusest Saulust And otsima when he had found him, ja kui ta leidis tema, he brought him to Antioch. siis ta tõi ta Antiookiasse And for the entire year, they met with the church and taught considerable numbers. ja terve aasta nad käisid koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. And the disciples were first called Christians in Antioch. Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest kordi hakati nimetama kristlasteks. Now, I want you to notice something here. Nüüd pange midagi It tähele. is that it says that the disciples were called Christians.
ta ütleb siin, et jüngrid olid kutsutud kristlasteks siin. To be a Christian Olla kristlane is to become a disciple of Jesus. on olla Jeesuse järgija. Amen? Aamen. Listen to me. This is Kuulake. important. See on There is oluline. no other definition of being a Christian Mitte mingit teist definitsiooni ei ole sõnale kristlane than being a disciple of kui Jesus. see, et sa järgned ja oled jünger Jeesusele. You just can't stumble into the door Sa lihtsalt ei kuku sellest uksest sisse and say, well, I believe in Jesus. ja ei ütle, ma And usun. then you live Ja some siis sa kind of life in some kind of way. elad mingil viisil, You cannot do that. nii ei saa. It's not being a Christian. See ei tähenda kristlust. Amen? See ei ole kristlane. If you are a Christian, Kui sa oled kristlane, you are a disciple of Jesus Christ. siis sa oled jünger Jeesusele, Kristusele. And you have to take that very Ja seriously. sa pead seda väga tõsiselt võtma. Do you understand? Mõistate? Now, so you see, it's not that you belong to a church. Mitte, et sa It's kuuluksid not that you have a kogudusele. Christian worldview. Mitte, et sul on kristlik It's not maailmavaade. to say I believe in God. Mitte lihtsalt ütlus, et ma It's usun not that you go to Jumalasse church and sing the worship või et sa songs. käid koguduses ja laulad That doesn't ülistuslaule. make you a Christian. Need asjad ei tee sinust kristlast. What makes you a Christian Mis teeb sinust is to kristlase, make that you make a decision on see, kui sa teed otsuse, that you are going to follow Christ. et sa järgid Jeesust. This is very important. I want See on you väga to get oluline. it. Ma tahan, et sa saad I'm aru. telling you this Ma ütlen seda because sellepärast, I want you not to perish. et ma ei taha, et sa lähed hukka. I don't want you to get lost. Ma ei taha, et sa eksid ära. Jesus is not calling church members. Jeesus ei kutsu kirikusse Jesus liikmeid. is calling disciples. Ta otsib ja kutsub Amen. jüngreid. And I will try to encourage you this morning Tahan täna hommikul teid julgustada, to continue et te Or jätkaksite to become või siis A astuksite disciple sellesse of sisse, Jesus. et te saaksite Jeesuse jüngriks. and not be led away in your thoughts Ja and in mitte your mind. ära eksides oma mõtetes või That oma another meeles, kind of lifestyle would be acceptable et to God. mingisugune teine elustiil oleks Jumalale vastuvõetav, Because it is not. sest see ei ole nii. It just isn't. Ta tõesti ei ole Amen? nii. And Aamen. I'm not saying that Ja ma ei ütle ka because I want to be seda sellepärast, et mina tahan hard, olla teie vastu karm, but I'm saying this aga ma ütlen seda, because there is a power in the cross kuna ristis on vägi, that nothing else mitte miski muu can redeem you from. ei vabasta sind. Amen? Only Ainult when you become a disciple of Jesus Christ kui sa saad jüngriks Jeesusele and live a Kristusele crucified life, ja elad puuelu, you can experience the true power of the gospel, sa saad evangeeliumi täisväge And not only kogeda you, ja mitte ainult sina, but the world around you. vaid maailm sinu ümber. Amen? Aamen. This was why See oli miks the first church, esimene kogudus, though they had no political power, kellel ei olnud mitte mingit no poliitilist väge, military means, mitte mingisuguseid No financial militaarseid ega rahalisi strength. võimalusi, no influence, mitte mingit mõju, transformed aga ta the muutis most powerful empire that kõige has võimsama ever existed, impeeriumi, mis on üldse maailmas eksisteerinud. the Roman Empire. Rooma impeerium. Amen? On The ju nii? Roman Empire Rooma was impeerium, everything about human strength, see oli kõik, käis ainult inimliku Violence. tugevuse, väe, fame, ka kurjuse, power, kuulsuse, Amen. mõju, but it was, väe, kõige selle ümber. but it was conquered Aga see oli võidetud by the gospel. evangeeliumi läbi. Amen? Aamen. Can you say amen? Saate öelda aamen? Because there is such a power Sest selles on selline vägi in the cross of Jesus Christ. Jeesuse risti puhul, So whoever is touched by it et igaüks, kes sellest saab puudutatud, will be so changed. saab niimoodi muudatud, Amen? That the world around et terve maailm nende ümber cannot resist. ei saa sellele Amen? vastu Well, seista. some people will resist, don't misunderstand me. Mõned küll hakkavad But vastu, the power goes on. aga And vägi Jesus liigub edasi describes the kingdom ja Jeesus kirjeldab as kuningriiki a mustard seed. nagu sinepiivake, So small, nii so väike, insignificant. nii nagu I don't know if you tähtsusetu. have ever seen a mustard Kas seed. te olete näinud
But you sinepivakast. have to be careful not to breathe. Sa pead isegi When hingamisega it's in your ettevaatlik hand, olema, because kui then see it on su will blow käe peal, away. sest ta lihtsalt lendab minema. But Jesus says, Aga Jeesus ütleb, the kingdom Jumala is like kuningriik this mustard on seed. nagu sinepiivakas And it has such ja powerful tal on ingredients. selline vägi ja Though it sellised seems so osaluskooslus on selline, mis on nii oluline. That it will grow up Ta kasvab suureks to be üles the biggest of trees. ja kasvab suureks And puuks, kõige all the suuremaks. peoples of the earth Ja kõik maailma rahvad will be gathered on its branches. saavad kogutud selle oksade alla. And can't we testify today Kas me seda täna ei saa öelda, that this is true? et see on tõsi? Amen? Aamen. From a little, Väikesest from a young man noorest mehest in Israel Iisraelis, that had no means, no money, kellel ei olnud ei raha ega võimu no political influence, ega poliitilist no influenssi, position, mitte mingit positsiooni, but he had the blessing of God. aga tal oli Jumala õnnistus. Amen. And now we sit here, you and me. Ja nüüd mina ja sina And I istume don't know siin. how it is for you, Ma ei tea, kuidas sinuga, but I can say truly aga ma võin tõesti öelda, that Jesus Christ et Jeesus Kristus has transformed my life. on täielikult muutnud mu elu. Amen. Aamen. Totally. and Absoluutselt fully. läbinisti. And I never want to turn away. Ja ma ei taha kunagi sellest ära Amen. pöörduda. Hallelujah. Aamen. So now let's go to Matthew chapter 10. Nüüd lähme Matteuse evangeeliumi 10. And peatükki. Jesus is now speaking on the meaning of discipleship. Ja nüüd Jeesus räägib jüngerlusest ja selle tähendusest. And he says, this is verse 24. 24 salm. A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. Kohe vaatame. Siis 24. Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast. And it is enough for this disciple that he becomes like his teacher and the slave like his master. Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. So this is the goal. See on eesmärk. If you have come now to church Kui sa today tuled täna kirikusse and you have come to be part of the Christian community, ja sa oled meie sellist osadusest osa saanud, then you have to understand siis sa pead mõistma, what the goal of the Holy Spirit is in your life. mis on püha vaimu eesmärk sinu elus. The goal of the Holy Spirit Püha vaimu is eesmärk that you will be like your teacher. on see teha sind sarnaseks sinu õpetajaga. That you, Et even sina- though you are a slave, if I might say so, Kuigi sa oled täna Or ori, a servant. kui ma nii võin öelda, või teenija, you will become like your master. et sa saaksid oma ülemuse Amen. sarnaseks. This is an upgrade, See on jah, isn't ülendamine. it? Amen? Aamen. You are a disciple, you're someone learning, but you will be like your teacher. Praegu, kui sa oled teenija, siis sa oled keegi, keda sa You are a slave, teenid but you will kedagi, become like aga your sinust saab master. õpetaja, sinust saab Amen. see, kes on ülem. It's just that Ainult- being in this relationship See suhe also will challenge you. on ka väga Because väljakutseid there is only esitav. one way into becoming like your master. On ainult üks viis, kuidas sa selle oma ülema sarnaseks saad või oma And it is isanda. going the same way, Ja et sa lähed that he sama went. rada, kuidas tema läks. and it's to die, See on surmatee, to become alive. et tulla ellu. Amen? That's the only path. See on ainuke viis. There is no other path. Mitte mingit muud teed ei olegi. If you do not die, Kui sa ei sure, you will not come alive. siis sa ei tule elu, ei tõuse Amen? üles. So therefore Jesus a little later here says, Jeesus ütleb pisut hiljem, verse 37, 37. he who loves father or mother more than me kes isa või ema armastab enam kui is mind, not worthy of me. see ei ole mind väärt. Now I want you to ponder on this word, Lihtsalt mõtiskle selle sõna peal. to be worthy of Jesus. Olla väärt Jeesus, Because this is the very key see on nüüd põhivõti. to a life of discipleship. Jüngerluse elu põhiline võti. What worth does Jesus have for you? Missugune on see väärtus, mida Jeesus sinu elus omab? Amen? Amen. What value do you put in the Kui Lord kõrge Jesus väärtuse Christ? sa paned oma elus Jeesusele Kristusele? Jesus is not saying that you shouldn't love Jeesus ei ütle, et sa ei peaks Your- armastama mother and father, Oma your ema ja husband, isa. your children. või oma lapsi. We all know Me that teame the ju, gospel is all about love. et kogu evangeelium on Amen? täis So armastust. if you love your husband, Kui sa armastad oma abikaasat või Halleluuja. meest, halleluuja. you should do that. Ja sa Amen? peaksidki.
Amen. If you love your mother and father, Kui sa armastad oma ema ja isa of course. ja And the Bible loomulikult. says you should honor your father and Ja mother. piibel ütleb, sa peaksid neid austuma. Amen? Ema ja isa. But if your mother or father or husband and children Aga kui sinu ema või isa või mees või lapsed have greater influence in how you live on your sinu elul life suurem mõju than kui see, Jesus kuidas, has, sellel, kuidas sa elad, siis Jeesus, then you are not worthy of him. siis on Jeesus allapoole pandud ja sa ei Now, ole this teda is not my väärt. words. Need ei ole nüüd minu You sõnad. don't have to care about me Sa at ei all. pea mõtlema, et Peeter ütles neid. Amen? Jah, Not at all. mitte üldse. This is the words of Jesus. Need on Jeesuse sõnad. So you have to, this is the disciple's choice. See on jüngri otsus. You have to decide, Sa pead otsustama, does Jesus mean that much to you? kas Jeesus kaalub nii palju minu elus. Is he worthy of that kind of surrender from your part? Kas ta on minu sellist enese äraandmist väärt? Is he so valuable for you? Kas ta on sulle nii väärtuslik, So every other type of et relationship iga teine suhe is secondary tuleb teisena, to that kolmandana. relationship. Esimene on Jeesus. That's the question Jesus asks. See on see, mida Jeesus küsib. Now I said to you, Nüüd ma ütlesin this is sulle, I said to you, this is a difficult message in a see on sense. keerukas, see on raske And it sõnum. becomes even more complicated Ja now. nüüd see läheb tegelikult keerulisemaks veel. Are you okay so far? Olete te okei? Amen. Now, this is a message of a blessing to you. See sõnum on õnnistuse sõnum It sulle. is not me trying to make you depressed, I promise. See ei ole, et ma tahan sulle depressiooni tuua We täna. will- Ma luban. We will go further. Me lähme aga But you see, sügavamale. in every situation, Igas olukorras we need me to peame understand, mõistma. can we say, the rules of engagement. Ja me peame neid mängureegleid nii-öelda või jah, Amen? We have to understand. mõistma, kuidas asi töötab. What is this all about? Mille ümber asi käib? Okay? So Jesus continues to say, Siis Jeesus jätkab verse 38, 38. and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. So I've been thinking a lot Ma olen about palju this selle peale mõelnud. with the cross Ristist. that Jesus says that I have to carry. Sellest ristist, mida Jeesus ütleb, et ma pean selle oma selga võtma. Each of us will have a cross Meil igalühel on oma that we have rist, to carry. mida me peame kandma. And I guess that this will look very different for different people. Ja erinevatele inimestele tähendab see täiesti erinevaid But asju. let's make one thing clear. Aga ühe asja me saame selgeks teha. What this is all about See, milles asi is seisneb, loyalty to Jesus. on Loyalty to on Jesus. lojaalsus Jeesusele. Amen? Amen. Now, if you read the Bible Kui sa piiblit loed from the first pages, esimesest last lehekülgedest page. kuni viimasteni, you will see that the very core, siis sa näed, et kogu selle asja the süda, kernel of the Word of olemus. God Jumala sõna, is loyalty to on God. lojaalsus Jumalale. Amen? Amen. Now, people were not perfect. Inimesed ei olnud Many people täiuslikud. made a lot of mistakes. Mitmed tegid palju vigu. I mean, people, a guy like David, Mees David piiblist, he was not perfect. ta ei olnud He täiuslik. did mistakes. Ta tegi ju vigu. Disciples made mistakes. Jüngrid tegid vigu. Paul made mistakes. Paulus tegi vigu. I mean, people Inimesed. were not ethically, morally. Ei olnud ei eetiliselt Perfect. ega moraalselt Sometimes täiuslikud. they did really bad things Vahel nad tegid päris In a kurji sense. asju. because of their human fragility. Sest et me oleme inimlikult But there was one thing katkised. Aga That- oli üks asi, the Lord demanded, mida Jumal and it was absolute nõudis või loyalty. issand. Ja see oli absoluutne lojaalsus. There couldn't be no idols. Seal ei võinud olla ühtegi You remember iidolit that? That was kõrgemal. the prime reason See oli peamine põhjus, why
the people came into exile in the Old Testament? miks Vanas Testamendis juudi rahvas pidi minema eksiili It was välja? because Sellepärast, et they turned to the idols. nad pöördusid iidolite poole, Amen. ebajumalaid And by teenima. turning to the idols, Ja selle tõttu, et nad they pöördusid also jumalate became poole, morally and mis oli ethically võõrad, corrupted. nende moraal ja eetika korrumpeerus. Because whatever you worship will influence you. Sest see, mida sina kummardad, see mõjutab sind. Worship to the Lord Jesus and loyalty Jeesuse vastu lojaalne is olemine not ja about tema a teenimine God that is self-centered and wants all attention. ei ole selline jumalus, kes tahab kõike tähelepanu ja kogu oma, it is kogu that ohvrit. when we Vaid worship, kui me teenime, we become like Him. siis me muutume tema Amen. sarnaseks. And when we become like Ja kui Him, me tuleme Jeesuse sarnaseks, His image is transferred siis to the tema surrounding. kuju või olemus hakkab tulema meie You ellu. understand? Mõistate? Amen. And when loyalty Ja kui lojaalsus is disrupted, läheb katki, there will also be corruption. siis tuleb ka Because korruptsioon. the only thing See on ainuke that asi, can keep us in the love of God mis võib hoida meid Jumala armastuses, is when our eyes are upon Jesus. on see, kui me hoiame oma silmad kogu aeg Jeesusel. Amen. Amen. So God demands total loyalty Nii et Jumal nõuab because He totaalset has lojaalsust, created us kuna ta on loodud meid to be His family, olema tema to perekond, be His images. olla tema väikesed But we kujud. cannot do that without Him. Aga me ei saa ilma temata seda olla. Amen. Amen. It's impossible. See on võimatu. And whenever the people of God Nii et kui iganes Jumala become rahvas occupied läheb or kuidagi, put okupeerub something above midagi, millelegi, mis on the kõrgem, loyalty of God, tõstab midagi kõrgemale kui lojaalsust Jumalale, problems will follow. siis hakkavad probleemid sisse You tulema understand? igalt poolt. So this is not about God being egoistic Nii or et Jumal ei ole mitte egoistlik, kui ta self-occupied. seda nõuab, et me It is teda teenime, about the bond vaid see on selle that is sideme, between tervis, God see, mis and on His meie family. ja Jumala vahel. Amen? Amen. Amen? Amen. Are you here? Okay. So now when Jesus says, Nüüd Jeesus ütleb, whoever wants to follow me kes iganes tahab mind järgida, must take up his cross. peab enda peale risti võtma. This is not a pronunciation that God wants you to have a difficult life. Siis see ei tähenda, et Jumal tahab, et sul oleks üks raske elu. It is not a desire from God See ei ole Jumala soov, that you might suffer and et sa have hardships. kannatad. Jah, No, God has Jumal blessed you. on õnnistanud sind. Amen? God has only spoken good things about Jumal on us. sinu ellu ja meie peale But you rääkinud see- ainult häid sõnu. You might say there is a grading system Aga sa võiksid öelda, et siin on nagu hindamissüsteem within our relationship to God. meie suhtes Jumalaga. And at the highest level Ja kõige kõrgem of tase value ja väärtus is loyalty to Christ. on nendel, kellel on lojaalsus, täislojaalsusel. That value is above every other See thing on üle kõige, that you have in your relationship with God. kui sa seda omad oma Jumala And this suhtes. is where the cross kind of enters. Ja see on, kus rist siseneb. Because sometimes because of this Sest fallen vahel world selle maailma tõttu, mis on katki and because the Ja langenud. evil ja selle kurjuse that is pärast, present in this mis world, on selles maailmas, the töötab corruption and the sin, korruptsioon ja patt, this highest value see kõige kõrgem väärtus comes in conflict läheb konflikti with something else mõne teise asjaga, that, could be mis võib olla, if it's in alignment with this loyalty, kui see on nüüd nagu vastavuses selle be lojaalsusega extremely Kristusele, wonderful. siis ta võib olla väga-väga võimas ja You hea asi. understand? Mõistate? Let's say, for example, now, Näiteks ma toon. I'm going to be pretty open today. Ma tulen täna väga siiralt ja räägin vabalt. Pretty direct. Hästi otseselt. Are you okay with that? Olete Can te you take sellega that? fine? Okay. Sobib. I'm soon going away from here. And then it will take some time and then I can come back when the feelings have... Ma niikuinii lähen minema siit, et siis ma tulen tagasi, kui teil on tunded Okay. maha rahunenud. But let's, for example, say sex. Aga näiteks seks. Sex is a wonderful thing. Seks on suurepärane It's asi. created by God. See on Jumala poolt It's loodud. beautiful. See on väga It's kaunis, such an ilus. enjoyment for those that See on can do nauding it neile, kes in the right context. õiges kontekstis on But see it's just- suurepärane, imeline. But Aga it can see be in võib conflict with the loyalty of Jesus. olla täielikus konfliktis Jeesusele lojaalne olemiseks. Või selle. And that is when it happens outside the Ja boundaries see that God has juhtub, set.
kui see on Jumala piiridest seksile väljapool. Now, the problem is this, Probleem on see, that except for hunger or the need of food, välja arvatud täieliku näljas olemise sex puhul. is the strongest drive Kui me selle kõrvale paneme, siis on seks number 2 in people's life. kõige tugevamatest nagu jõududest või kirgedest inimese elus. Amen? Aamen. So, it is something See on midagi, that demands attention. mis Something that see on midagi, demands mis attention. nõuab tähelepanu. Something that you biologically Seda bioloogiliselt and emotionally ja and mentally, emotsionaalselt ja mentaalselt most of us enamus meist are kind of longing for. igatsevad selle järele. Enamus meist on nii Yes, loodud. absolutely demanding, I would See say. nõudlik asi, Amen? on ju? But Aga in certain instances, mingitel juhtumitel või olukordades it is not allowed. ei ole see lubatud. So therefore, Selle tõttu in certain situations and in certain circumstances, nendes olukordades these things comes in conflict. läheb see ihaldus Because God wants you konflikti to live in Jumalaga. purity and holiness, Sest Jumal igatseb, et sa elaksid pühaduses ja puhtuses, in total loyalty to Jesus. absoluutses lojaalsuses Jeesusele. But your system Aga su ihuline süsteem is requiring something. nõuab mingeid And not asju. only your system, but the world around you Ja mitte ainult sinu süsteem, vaid terve has a maailm sinu means ümber of communicating this to you kommunikeerib seda sulle that is multiplying this need ja see paljundab seda and kirge setting wrong settings for it. ja paneb sulle valed settingud peale. Amen. Seab sind And that valesse might mõtteviisi drive you into situations ja viib sind olukordadesse, where you give yourself kus sa annad ennast to illegitimate sexual satisfaction. illegaalselt variantidele, kuidas ennast For seksuaalselt example, rahuldada. watching porn. Vaadates porno Or having sexual või relationships outside a luues endale marriage. seksuaalseid Or suhteid being väljapool abielu driven by lust või olla kogu aeg that you have nagu to söödud mõistuses mingi satisfy ihade ja yourself, if I virgede might say järgi so. või siis rahuldada iseennast. Are you okay? Olete te veel okei? I hope you don't fall off the chair. Ma loodan, et keegi ei ole maha kukkunud toolilt. Yeah. But you know, there's no way of speaking of this other than Ma being lihtsalt ei direct. saa Because tegelikult paremini sellest rääkida. You are called to be a disciple to Jesus. Sa oled kutsutud olema Jeesuse järgija. This speech is not condemnation to you. See ei ole nüüd kõne, mis tahab teid Amen. praegu If you are a young man süüdistada. Kui sa oled noor mees and you're alone, Ja sa oled or üksi. maybe you're a divorced või sa person. oled Now, lahutatud. I speak from Ma räägin a lihtsalt man's kui- perspective now because I'm not as aware of who. Ma räägin praegu kui mees, woman. sest ma ei ole But you know, naiste tunnetest nii palju osa saanud. for a man in his best age, Aga mees parimates aastates, the hormones are everywhere. hormoonid on üle pea kaela. They're going around like berserk in the Nad body. käivad täiesti hullult kehas ringi kogu Amen? aeg. It's not so easy to control. Ei ole nii kerge seda kontrollida. So then we might say, Siis well, me it's võime öelda, understandable see on ju arusaadav, that you want to give it after for this and this et and sa this. lähed selle või teise järele. Yes, Jaa, but the Lord aga is issand calling you to loyalty to Him. kutsub sind lojaalsusele, vaid tema radadel. And you say to me, this is so difficult. Ja sa ütled mulle, see on nii raske. I know. Ma tean, I'm also a man. ma olen seal, I know. ma tean. But you see, you have a cross to carry. Aga sul on rist, mida sa pead seljas kandma. See on sinu rist. Oh, well, this is natural. It's biology. Oi, aga ma olen ju nii loodud, see on kõik naturaalne. As far as I know, Jesus never said that biology is a legitimate reason to not take your cross and follow Jesus. Nii palju kui mina tean, Jeesus ei öelnud, et bioloogia võtab küll üle igasuguse asja, mida Jeesus ütles ristist. So you have to carry your cross. Nii et sa pead seda risti kandma. Now, you might live in a marriage Võib-olla sa oled abielus. that is very hard. See on ka väga You're raske. fighting. Seal You're on, fighting. sa oled riius, There is not. It's not easy. ei ole ju Your kerge. instinct says to you, Ja su instinkt ütleb sulle, I would like to run away. ma lihtsalt panen jooksu. I would like to find another. Ma lähen leian kellegi this, teise. this sister in church.
see õde She's koguduses, so nice to me. tema on alati She understands me. nii armas mu vastu, mõistab She, mind. I mean, Ta on but alati my hea. wife, Aga minu naine, this nagging bitch, kogu üks virisev mutt, she's constantly after me. kogu aeg ajab mind taga, I mean, kogu aeg midagi viga. she says that, you know, am I supposed to go around like this? Kas ma pean niimoodi ringi liikuma ja mõtlema niisuguseid mõtteid? Well, Jesus says No Jeesus that ütleb, if you are married, et kui sa oled you should abielus, stay married. siis püsi abielus. Now, I don't speak about abuse. Ma ei räägi sellest, kui sind You nagu understand? päriselt on I vägivald kodus. don't misunderstand me. I don't speak that a Ma ei man räägi praegu could hit a woman and then sellest, et mees and võib I would lüüa say stay naist married. või No. teistpidi ja siis Then I would muudkui say, abielus then the püsida. covenant is broken. Do you Ma ütleks, understand? et sel There juhul are leping certain on katki. situations. So On don't olukordi. misunderstand me. Aga, But I say, if you struggle in your relationship and you think that's hard, aga kui sul on raske suhtes ja sa näed, et see on keeruline, but you're a disciple of Jesus, aga sa oled Jeesuse jünger, then you have to carry your cross. siis sa pead seda risti kandma. Well, I get unhappy for this. Aga see ju võtab mu õnnelikkuse ära. Well, that doesn't matter. Ei tähenda see Because your midagi. happiness should be in Jesus. Sinu õnnelikkus peab püsima Jeesuses. Well, maybe you think this is a hard word. Võib-olla sa ikkagi mõtled, et see on kõva sõna. But it really doesn't matter. Aga Now, tegelikult see palju ei loe. let's say that you struggle with same-sex feelings. Näiteks ütleme, et sul on kiusatus samasooliste suhte järgi. And you have tried to love someone from the other Ja sa oled gender. proovinud, üritanud But it armastada doesn't kedagi, work kes on for you. vastassoost, aga see ei tööta. Amen? And you say, well, I really wanted to be like the rest, Ma tahaks olla nagu teised, but I'm just not. aga ma ei ole. And I just can't do anything about it. I Ma ei prayed, saa I selle üle fasted, mitte midagi teha. Ma olen paastunud, ma olen palvetanud, ma I olen went to nõu deliverance otsinud ministry, ja mul on vaime but I välja still aetud. have these feelings. Aga ikkagi see tunded ei kao. And you come to me Ja sa tuled minu juurde and you say to me, I struggle with this. ja sa What should I ütled, do? see on minu nagu And keeruline, I ma ei met saa, this very mida ma nice pean man. We are tegema. both Christians. Ja me oleme ma And we love Jesus. kohtasin ühte We noort want to meest, live for me oleme him. We mõlemad want to be sedaviisi faithful. loodud. Me oleme mõlemad Jeesuse omad, me mõlemad igatseme sama And I asja. see you. Me oleme Jumala lapsed. You're happy. Ja ma näen sind, kui õnnelik You sina have a oled. wife. Sul on naine You have children and ja sul grandchildren. on lapsed ja lapselapsed. Would you reject that for me? Kas sa siis keelad minul olla õnnelik? Would you say to me that I cannot Kas sa be mulle happy ütled, et ma ei tohi olla like you are õnnelik, in nagu your sina oled marriage? oma peres? I've been thinking a lot about this. Ma olen palju selle peale mõelnud. Because my human instinct Sest mu inimlik instinkt would say to me in these kinds of ütleb mulle situations, selles olukorras well, of course, ja loomulikult. why should I rob you of your Kuidas saan happiness? mina sinu õnnelikkusel tee peal ees olla? But you see, Aga do I have the right kas mul on õigus to take your cross from you? võtta ära rist sinu elust? No, I don't. Ei, mul ei ole seda õigust. I don't have the right to take your cross. Mul ei ole õigust seda risti sinu I don't elust have the eemaldada right to say to you, ja öelda, yeah, I understand you. ma mõistan sind, I feel you. ma tunnen sulle I kaasa, believe that God loves you. ma usun, et Jumal So he armastab wants you sind, to be happy. siis ta tahab, et sa oled õnnelik. And it's true. See on tõsi, But not by removing your cross. aga mitte selle läbi, et sa eemaldad risti. Then you say, this is not fair. Siis ta ütleb, aga see ei ole ju aus minu No, vastu. you're totally right. Ei, You're totally right. jah, sul on õigus. We have been given different cards in life to play with, if I might say so. Meil on kõikidel erinevad sõidukid selleks, kuidas elada. Amen? Kui nii võib öelda. Kaardid, okei. Meil on jagatud kaardid erinevalt. And some people's hand seems very bad. Mõne inimese, mida nad kaardid käes hoiavad, You understand? tundub, et on And täiesti some nõrk. other seems Ja so mõni teine good. tundub, et tal on iga asi. Some people are so healthy. Kõigil on hea tervis, They are so, they Tal on- find the right spouse. tal on õige naine või mees, They have healthy children. tal on terved lapsed, They have good economy. rahaliselt kõik ilus paistab. Amen? And On ju? then you have another set of cards in your Ja life. sinu käes on korraga hoopis teised kaardid. You struggle with sickness. Sul on haigusega tegemist, You have had alcoholic parents. sul on olnud vanemad, kes on alkohoolikud,
You are no one, you haven't found someone to share your life with. sa ei ole kedagi leidnud, kellega oma elu jagada. You understand? Mõistate? Yeah. Ja This is life. elu on selline. This is life. I'm not here to say it's fair. Ma ausalt ei saa öelda, et see oleks aus. Ma ei saa seda öelda. But you are still called to loyalty Aga sa oled siiski kutsutud to lojaalsuseks. Jesus Christ. Jeesusele You Kristusele. are still called Sa oled to ikkagi follow him kutsutud teda as his järgima. disciple Kui tema jünger and take up the cross ja võtma see rist enda and go with peale him. ja minna You sisse. are still called to do that. Sa oled siiski selleks kutsutud nagu Amen. iga teine. Aamen. Because he demands total loyalty Sest Jumal nõuab absoluutset from lojaalsust those who follow him. nendelt, kes teda järgivad. And you see, the church has made a mistake of listening to the world. Ja teate, kogudus on vahel teinud vea. Nad So kuulavad maailma they are removing the cross from ja nad people's lives liigutavad risti ära eemale inimeste elust. by, changing the set of rules. Nad lihtsalt muudavad reegleid vastavalt oma arusaamisele. Amen? But we are not allowed. Aga me ei ole tegelikult selleks The Lord õigust. said to me, you are not allowed. Meil ei ole õigust seda teha, But ütles this is so issand. unfair. See tundub ju nii ebaõiglane, But you are not allowed. aga sul ei ole seda õigust. Our oldest son, Meie vanim poeg, he and his wife, they have 3 wonderful children. tema ja ta naine, neil on 3 imelist last And the middle one ja keskmine neist is handicapped. I don't know if that's the right word you are supposed to use now, but ja on nagu selle puudega. he got a rare condition. Tal on haruldane seisund. 2 letters in his DNA shifted place. Tema DNA-s 2 tähte on nagu kohad And vahetanud. this is such a rare sickness. See on nii haruldane, So there is no diagnosis for it. et sellel ei ole isegi diagnoosi No nime. one knows how to handle it Keegi ei tea, mida sellega peale because it's hakata. totally unique. Täiesti unikaalne. And it's one of many millions. Ja see on üks mitmes I mean, miljonis. it's extremely rare. Väga, eriti And my ekstreemselt son and his haruldane. wife, Nüüd mu poeg ja very tema naine, devout Christians. nad on täiesti nagu väga They had uskavad strong kristlased. encounters with Jesus when they were young. Kui nad olid noored, neil olid sellised elamused And so they Jeesusega. went to Bible school in Toronto, Canada to catch the Nad fire. käisid Toronto, Kanada piiblikoolis, et tuld And kätte saada ja Jumala vaim made such things in their tegi lives. selliseid asju nende And they elus. were so on fire for Ja nad olid Jesus. niimoodi tules issanda And järele. the son, Nii et see he poeg, had dreams, tal oli unenäod, revelatory dreams from God, ilmutuslikud where unenäod God told Jumalalt, him kus issand how rääkis he talle, would build different homes for people kus Jumal rääkis talle, kuidas ta hakkab ehitama that erinevaid had maju inimestele, kes problems in their olid lives, probleemsete eludega, like handicapped people. nagu näiteks puudega This inimestele. was before they were having See any oli children. ennem, kui neil oli üldse lapsi So then sündinud. they got the first girl. Nii et siis, kui esimene She was healthy and everything was well. tüdruk, väga terve, tubli, And then they got a boy. ja siis nad said teise poja And he had this condition. ja nüüd selle konditsiooniga. And according to what we can Ja understand, nii palju, kui meie aru saame, naturally, naturaalselt he will never become more than a 6 months baby. ei saa temast kunagi midagi enamat kui intellektuaalselt Or maybe 1 year. võib-olla 1-aastane laps. Tema That's intellekt the thing. peatub Now, seal. God has made miracles in that boy. Jumal on imesid teinud Amen. selles He poisis juba. walks today Ta täna kõnnib and he can say some ja things. ta saab mõndasid You can asju communicate with ütelda. him Ta saab suhelda and he is happy. ja ta on rõõmus. So we love that boy so much. Me armastame seda poissi nii väga. But this has been a cross Aga see on üks rist for them meie to elus, carry. mida me peame kandma. You see, to have some of you maybe have that experience, but to have a Võib-olla handicapped kellelgi siin child, on selline elamus. and he's now 7 years, Sügava He's puudega this poiss, big, ta on nüüd very big, 7-aastane, and umbes the selline mother, pikkus ja ema she has to carry him, Peab teda try to kandma. carry him, because he cannot walk himself. sest ta ikkagi ei kõnni ise. He can walk with some help Ta sometimes. saab natukese We're abiga training him. natukene kõndida, aga Now, üldiselt ei. So I told, Ja ma ütlesin talle, And I ma sympathize mõistan with su olukorda, but remember aga pea meeles, that you are called by Jesus. et sa oled Jeesuse poolt kutsutud. And
You have to adapt to the situation, ja sellesse olukorda sa pead lihtsalt but you õppima elama. cannot let go Aga sa ei saa Jumalast of what God has told you to do. ja tema sõnadest lahti lasta. Amen? You Amen. understand? Because the Mõistate? highest loyalty Sest see kõige kõrgem lojaalsus is to Jesus. on Jeesusele. Is that fair? Kas see on kuidagi That aus? his sister and his On see brother õiglane, has children? et tema õel on They are all lapsed, neil on healthy. kõik terved lapsed, Amen? They all thrive. neil läheb kõigil They have hästi. not been able, his sister Tema õel has spent every year when they have children, on igal aastal, kui they neil have on children in lapsed the same olnud, age. Every year, igal they aastal have spent 6 weeks abroad. vedavad nad umbes On vacation with their nädalat children. puhkusel kuskil välismaal Amen. oma lastega. My son and his wife Minu has poeg not been able ja tema to naine have one vacation from home ei ole saanud kuhugi ühele poole või kuskile puhkusele minna. for all these years. Mitte ühelgi aastal. Do you understand? Kõikide nende aastate jooksul. They got different, Neil on Sets täiesti of cards. erinevad kaardid käes. but the calling Aga kutsumine is the same. on sama. You have to take your cross Sa pead oma risti võtma and you have to follow ja Jesus. sa pead järgnema Jeesusele. Amen? You, Sina, let me say like this. I had an employee in my staff in church. koguduses oli mul üks töötaja, She was struggling with fibromyalgia. Is Kellel that oli the vira- correct word? Yeah. fibromüalgia. You understand that this Ja, is very, mõistame. very, bad. See on väga tõsine And she had haigus. pain all the time. Tal oli valu kogu aeg. She was struggling. Tal oli tõeliselt piin. Now, but she was called by God. Aga ta oli Jumala poolt kutsutud. And she was, the Lord has spoken to her Ja issand oli temale to be rääkinud, part of our ministry. et ta saaks And osaks she meie was the head teenimisest. of all the finances. Ja tema oli siis üle kõikide It was a big finantside. ministry. Suur Millions teenimistöö. of Swedish crowns. Miljonid Rootsi So kroonid. she had a very demanding job. Väga nõudlik töö. And she had a most severe grade of this sickness. Aga tal oli kõige kõrgem aste sellest haigusest. Every morning Igal there was hommikul a struggle oli tal and a vaev fight. ja võitlus. It took all her energy, all her faith Kogu tema energia ja usk läks selle peale, to get up of bed et hommikul voodist Prepare välja saada, herself valmis ennast and teha go to church ja minna tulla to be kogudusse, part of the ministry, et olla osa sellest come to teenistustööst, the services et tulla koguduse and to serve koosolekutele Jesus ja teenida the way Jeesust he had told her to serve him. sel viisil, nagu Jeesus oli talle öelnud, et ta peab Amen? tegema. Now, you ask, did God give her that sickness? Nüüd sa küsid, kas Of Jumal course andis not. talle selle haiguse? Amen? Aga loomulikult It says in mitte. 1 Corinthians 2, I think it's verse 1 8, Korintuse that 2 if the powers of this world ütleb, et kui selle maailma had väed understood oleksid what would mõistnud, happen on the cross, mis kristil they juhtub, would have never siis nad ei oleks crucified kunagi teda ristile the löönud. Lord. Jah, Isn't that true? kas pole nii? But at the same time, Aga samal when ajal Peter comes to say to Jesus, Peetrus tuleb Jeesusele no, ütlema, you shouldn't suffer, Jesus. sa ei peaks kannatama, You should Jeesus. escape. Sa peaksid Jesus says, Satan, get ennast behind me. päästma, siis ütleb Jeesus talle, So you see, saatan, God mine selja doesn't give taha. sickness. Jumal ei anna God haigust. doesn't force evil things upon you. Jumal ei pane But kurja asju sinu sometimes peale. there's a conflict of values. Aga seal on vahel on konflikt Sometimes you are in a väärtustes. situation Vahel sa oled olukorras, and you know that God wants to heal you. kus sa tead, You Jumal tahab sind know that tervendada God wants to prosper ja sa you. tead, et ta tahab sulle You edu know anda. that God wants to bless you. Sa tead, et ta Amen. tahab sind õnnistada, But your current situation aga sinu kogu, does sinu not olukord, reflect all those things. sellest ei paista kuskilt seda välja. What should you do then? Mida sa siis peaks tegema? You should stay loyal to Jesus. Sa pead püsima lojaalne And you should Jeesusele, take your cross sest Jeesus ütleb, võta oma rist and you should follow him. ja järgne And that's mulle. exactly what this lady See on did. täpselt see, mida We see naine prayed for tegi. her. Temale We proclaimed the word. me alati She was kuulutame sõna, confessing every day. tema tunnistab By the Jumala sõna stripes iga of päev. Jesus I am healed. Jeesuse vermete läbi Amen. ma olen terveks saanud And God did miracle works in that lady. ja Jumal teeb imetöösid Doctor tema elus. I mean, we don't understand how you can do what you are doing. Me ei mõista seda, kuidas sa saad teha neid asju, mida sa It teed. would be impossible for someone in your condition. Me ütleme talle, ma ei saa aru üldse, kuidas Someone sa in your funktsioneerid. condition would See only peaks be olema able võimatu.
stay at home and take pain pills. enamus inimesi seisaksid kodus, istuks kodus ja võtaks ainult But you are valivaigisteid. working full time. Sina töötad And you're täisajaga involved in this and this. ja sa tegutsed veel selle ja sellega And that lady, ja see she naisterahvas was full of the presence of God. ja ta on Jumala ligiolust täidetud. Oh, she just breathed Temast hõõgub the seda välja. goodness of God. Jumala headus There was no hõõgub temast. complaint. Tema ei, There was nothing that said, oh, why do I have to suffer? tema ei kurda, ta ei käi ringi, It was ütleb, miks only ma kannatan kogu aeg. gratefulness Tänulikkus that she was able to serve. on temal nii suur, et ta That she saab could be tänada, part of ta saab something olla that osa God did. Jumala Do you asjadest. understand? Ja The lady had to carry her cross see naine kandis oma risti in loyalty to Jesus. Jeesusele lojaalne olles. Amen? Amen. Now, at one instance, Ühel juhul there is a young man coming to Jesus. tuli Jeesuse juurde And noor mees. this is described among other places in Mark 10. Markuse 10. And he peatükk is ütleb very seda ja mõned wealthy and muud rich. kohad. Ja see oli noor, terve And inimene he asked Jesus, ja rikas. what should I do to Küsis, get eternal life? mida ma peaksin tegema, et And Jesus igavest elu says, what pärida. does the commandment say? Ja Jeesus küsib, aga mida And he käsk tells ütleb? the commandments. Ja tema ütleb siis, et okei, mida And seadus Jesus ütleb. says to him, Jeesus ütleb go and talle, go and do that and you shall live. mine täida seadust ja But then he says sa to oled Jesus, elus. Su pärid elu. What Aga is Jeesus missing? ütleb, mis What on is puudu. missing? Because he feels that Jesus is carrying something that he has not, See received. noor mees tunneb, et Jeesuses on midagi, mida And temal then ei ole. Jesus is saying these famous words, of Ja course, siis ütleb Jeesus need kuulsad sõnad, go and sell everything mine ja müü kogu oma and vara give to the poor. ja anna see vaestele. Then come and follow me Siis tule ja järgi mulle and you will have an eternal reward. He said. ja sinul saab olema igavene tasu. But by that word, Aga selle sõna peale the man noor mees turned pöördub disappointed pettunult, away from Jesus läheb Jeesusest eemale, because he was very attached sest ta oli kuidagi väga kinni to all these things. oma asjades Amen. ja rikkuses. And Jesus looked Ja Jeesus and he said vaatas to his disciples ja ütles oma jüngritele with sorrow in his heart, kurbusega südames, how hard isn't it kui raske on for a rich man to come rikkal enter the kingdom of God? mehel kuningriiki sisse saada. And then the disciples looked at him. Ja siis jüngrid vaatasid tema peale ja Oh, ütlesid, who can come in kes siis then? üldse saab sisse? Well, Jesus says for men it is impossible, but for God everything is possible. Siis Jeesus ütleb, ja inimesele see on võimatu, aga Jumalale pole miski võimatu. Now, so Jesus, Nii et Jeesus, he had a possible supporter. temal oli tegelikult võimalik liituja või He had a uus possible person jünger. that was spiritually interested. Inimene, kes oli päriselt A vaimulikult person that huvitatud. could contribute to his Keegi, ministry. kes oleks võinud tema teenimisse palju võib-olla lisada. That could become a resource. Oleks olnud isegi Amen. jah, nagu vara. That could be a See raha oleks ju võinud Man. ka teenimises osale that olnud. was a Jesus supporter. Ta oleks võinud tugev Jeesuse tugi olla. But Jesus was not willing Aga Jeesus to remove his cross. ei olnud valmis selleks, et tema And the rist cross tema that he pealt had ära to võtta. carry Ja see rist, mida tema pidi kandma, Was the cross of giving away see rist oleks olnud see, et ta annab ära, what he held mis dearest. talle oli kõige kallim. Amen? Amen. But then the disciples said to Jesus, Aga siis jüngrid What? ütlesid Jeesusele, how about us? aga mis siis meist saab? We have left everything. Meie oleme kõik to maha follow jätnud you. selleks, et sind järgida. And here Ja nüüd, comes the power of the cross. nüüd tuleb ristivägi. And Jesus says, Jeesus ütleb, I say to you, mina ütlen sulle, whoever kes iganes for my sake minu nimel and for the sake of the gospel ja evangeeliumi nimel has left houses or families or on whatever, maju või perekondi või they will asju maha get jätnud, 100-fold need saavad more 100-kordselt enam already here juba siin and even more in the age to ja come. isegi enam selles tulevases ajastus. Amen? Amen. And this is the thing. See on see asi, The moment see moment, you decide, kui sina I otsustad, will take up my cross ma võtan oma risti and I will follow Jesus, ja ma järgnen Jeesusele, there will be other resources available vallanduvad sinule teised allikad, that you could never imagine. mida sa ei kujuta täna ette. Amen?
mitte ei suudagi ette there is kujutada. blessings, Seal on and there õnnistusi is presence, ja and there ligiolu is goodness, ja and headust there is reward ja tasu, that you could never imagine. mida sa ettegi ei kujuta. Paul expresses it like this in Romans 8:17. Rooma 8:17 Paulus For ütleb seda nii. if we have suffered with him, Kui meie oleme temaga kannatanud, we shall also share siis kui palju enam me in his glory. tema Amen. aus saame Hallelujah. jagama. God Jumal has called you to become like him. on kutsunud sind tema sarnaseks And you saama. remember the story that is the backdrop to this. Mäletate seda tagalugu In the ka Old Testament, Vanas Testamendis, where Abraham comes kui Abraham tuleb with his son Isaac, oma isaka, oma that is pojaga, the promise of God. kes on Jumala tõotus tema Amen. elus. And God says to him, Ja Jumal ütleb talle, give him to me. anna ta mulle. And he comes. Ja Abraham And he tuleb gives him to ja God. annab Jumalale He üle. takes his cross Ta võtab oma risti and he follows, ja Lord, järgneb, eks Amen. täpselt. believing Ta teeb that usus even in this kõike situation, seda. Olukorras, I know who God is. ma tean, et I kes know Jumal that he on. is Ma good. tean, et ta on hea. I know that I will never be on the losing side when I'm together with him. Ma tean, et ma olen alati, kui ma olen temaga koos, siis on I kõik know. korras. Ma tean, That my future will be full of joy and et minu blessing tulevik saab and olema life. täis Amen. rõõmu, I kui know ma that. olen Jumalaga. So I'm willing to trust in him. Nii et ma olen täiesti valmis kogu oma usalduse tema So peale he panema. carries his son, Ja siis ta võtabki oma poja and then the voice of the Lord comes over ja siis him. tuleb Jumala hääl, And kes says, ütleb talle, because you sellepärast, have not held back anything et sa from ei ole me, tagasi hoidnud mitte midagi minu I will käest. hold nothing back to Ei you. hoia mina sinult nüüd mitte Amen. midagi tagasi. That's the words you want to hear. See on, mida see, need on sõnad, mida sina That's tahad kuulda. exactly the words Need sõnad täpselt he's saying to you. on ta öelnud, ütlebki Right sulle, now. praegult sinule, Since you, sest sina for my sake, minu for pärast my sake, oled valmis, minu and for pärast the sake of the gospel, ja evangeeliumi pärast. has been loyal and faithful. Sina oled olnud ustav ja Since you lojaalne, were willing sest sina olid to valmis take the difficult way sometimes, võtma need mõnikord väga keerulised olukorrad. I will hold nothing back. Ei hoia mina sinult nüüd midagi tagasi. And your reward Ja sinu tasu will never end. ei lõppe mitte It will kunagi. never stop. See ei lõpe, ei saa tühjaks. It will be no limit to that reward that God will give to you. Tasul, mille Jumal annab, ei ole mitte mingisugust limiiti. Already in this life Juba selles elus and in the life to come. ja ajastutes, mis tulevad. Amen? He will continue to bless you. Ta õnnistab sind jätkuvalt. I want to give you a testimony Ma tahan ühe tunnistuse teile anda. that this is really so. This is the way it is. See on nüüd üks tõsilugu. When I was young, Kui ma olin noor, you know, I was called by God. siis Jumal kutsus mind. And the Lord said to me, you are going to be my minister. Ja issand rääkis mu vastu, It ütles, was a sinust very- saab minu teenija. It was a very strong conviction in my heart and has Väga always been, tugevalt rääkis mu südame that I'm vastu. called to be a minister of the world. Et ma olen sõna teenija. And when I entered in, because I did it in the Salvation Army, Ja ma olin because päästearmees. that was my background. See oli minu And taust. when they were to accept you into the school, the Ja kui nemad seminary, sind kooli vastu võtsid, they siis asked you some questions. nad esitasid küsimusi. It was not like many times now people, oh, I feel like studying a bit more theology. Ei olnud niimoodi, et ta nagu tänapäeval, et mõni they ütleb, had a- okei, ma natuke uuriksin they had a võib-olla lo- teoloogiat. Sorry. They had a long interrogation Neil oli täielik ülekuulamine, see to oli check pikk. if I was really called by God. Nad päriselt tahtsid läbi katsuda, kas sa Or oled if Jumala this was käest just, kutsunud, kuulnud. you know, something that I thought were exciting. Kas sa lihtsalt arvasid, et see on üks põnev mõte, et ma lähen nüüd sinna või So on Jumal I päriselt sind don't remember kutsunud? all the questions, Ma ei mäleta kõiki but one of the küsimusi, questions was this. aga üks nendest oli Do selline. you understand Kas sa mõistad, that you will never get a salary for your work? et sa mitte kunagi ei saa palka oma töö eest? You will only get money for your survival. Sa saad ainult sellise elamismõõdu, et sa ellu jääksid, aga mingit That tasu, was what they palka ei were ole. promising me. See on see, mida nad Said ütlesid. you will not Sul ei ole have palka. salary that matches up your position or what you do. See, mida sa teed, selle kõige eest sa ei saa mitte midagi. Ükskõik kui hästi sa teed. You just got a minimum salary. Miinimumpalk. Amen? Aamen. So for many years, Palju aastaid. I was traveling, I was a local pastor, Ma olin siis kohalikult but pastor soon people began to
recognize aga peagi inimesed hakkasid that I had some giftings, märkama, et mul on mingid so they talendid wanted me to come to ja visit them. nad hakkasid kutsuma mind välja, et ma külla neile läheks. And but there was a rule Aga seal oli selline within the reegel Salvation Army päästearmees, that you were not allowed et sa ei tohtinud to receive any honorary ka mingisugust raha inimestelt vastu when you võtta. went to another. Et kui sa läksid välja, You know. siis sa ei tohtinud mingit So korjandust saada. it came to be that I was extremely busy. Nii et tuli siis nii, et mul hakkas juba väga kiire, ma käisin muudkui And I wrote a jutlustamas. book Ja ma kirjutasin at ka the ühe time, raamatu sel But I ajal. was not Aga allowed ma ei tohtinud to take money for it võtta raha mitte millegi eest. because all the money belonged to the Salvation Army. Sest kõik raha, mis iganes liikus, kuulus päästearmeele. I was owned. Ma olin täiesti omand. I don't say that this is a biblical model. Ma ei ütle, et see on just piibelik I'm mudel, trying to tell you aga something ma tahan now. öelda, et I'm trying to tell you that season of my life see selline hooaeg või see aeg minu elus, tested me see testis mind, and purified my heart puhastas mu südant to see what motives I had. ja puudutas seda, millised on minu motiivid. Would I follow Jesus Kas ma lähen Jeesusele even though I järele, didn't have money? isegi kui mul ei ole mingit raha? I remember that every Friday Igal that reedel, time- ma mäletan, I went from the church ma läksin kogudusest to my home oma koju and I rejoiced ja ma rõõmutsesin, because now it was Friday sest nüüd oli reede and I would allow myself ja ma lubasin endal to buy 2 cheeseburgers at McDonald's osta 2 juustuburgerit McDonaldsist, because it was on the way. sest et see oli tee peal. And I thought this was the Ma mõtlesin, et see oli high nagu see time of the week. Hallelujah. terve nädala tipppunkt. I couldn't afford to go to McDonald's every day. Ma ei saanud iga päev minna But on McDonaldsisse, Fridays I went aga past reedeti ma McDonald's läksin sellest and mööda ja bought ostsin a couple omale of cheeseburgers 2 või 3 ja and went home. burgerit And had a juustuga. feast. Läksin Hallelujah. koju ja mul oli pidu. Amen. Hallelujah. I promise you, I was happy. Ja ma ütlen teile, ma olin rõõmus. The only thing I owned Ainuke asi, mida ma was päriselt a omasin, bicycle I bought as oli a teenager. jalgratas, mille ma olin ise It was a ostnud, very kui ma olin nice bicycle. It teismeline, was a- väga hea, It was a green roheline Bianchi, it's called. Bianchi. Yeah, it's a special race. Spetsiaalne võidusõidu jalgratas. And a stereo. I had a good stereo. Ja mul oli väga hea Because muusikasüsteem. I had worked during the summers, Sest ma olin saved up, and then I bought a very suvepuhkustel good teinud hi-fi tööd ja system. pannud raha kokku, et osta muusikasüsteem. I like music. Mulle Hallelujah. meeldib muusika. So this was basically what I earned, plus 10 white shirts Ja lisaks oli mul veel 10 valget pluusi and a uniform and some ja underwear. univorm, natuke oli mul Basically, aluspesuga. I didn't need anything else because Mul muud ei you olnudki vaja. understand? So I was so satisfied. Ma olin nii rahuldatud. My dear friend, Mu kallis sõber, today täna God has worked in my life. Jumal räägib minu, I have never strived töötab minu elus. for it. Ja ma ise selleks palju vaeva kuidagi ei näe. I've been learning more about biblical economy, Õpin järjest rohkem about piibellikust abundance that I never rahasüsteemist ja was taught as sellest, a young man. mida Jumal nagu tahab sinu ellu. I have discovered Ja ma olen avastanud, the power of living with resources given by God. ma olen õppinud, milline vägi on selles, kui sa elad nende ressursside piires, Amen. mis Jumal on sulle andnud. So today, Nii et tänasel I päeval own a big house on and mul suur maja, we own 2 cars. mul on And, 2 autot. you know, I can even do a happy meal. No, I'm just kidding. Ja nüüd ma võin isegi neid Happy Meal'e osta. I hope not Wade could take me to McDonald's after this. Okei, ärge nüüd mind viige McDonaldsisse But you understand, lõunaks. I've gone around the globe. Aga ma olen nagu läinud sellest tööst läbi. Amen. They had special reserved seats for me that it stood Prophet Nüüd ma Peter lähen Nobel. kohale ja mõnikord on sildid It tooli was peal like minu a jaoks, kus ütleb prohvet little pastor, throne. mis on And I ehitatud had väikseks special trooniks. servants coming to help me with everything, even Ja when I kuskilt went to tulevad toilet to pee. teenijapoisid, kes viivad mind WC-sse, kui vaja. Amen. I've been there too. Mul on selliseid olukordi see- ka olnud. So Aga what am I trying to tell you? mida ma üritan praegu öelda, I'm trying to tell you on see, et that
when you take up your cross kui sa risti päriselt võtad and you make Jesus your first ja paned loyalty, Jeesuse kõige esimesele kohale, he Siis will tema- begin to do his work. siis tema teeb oma poole. Amen? On ju? He will begin to open doors that you could not Ta hakkab open. avama uksi, mida sina ei saa. He will give you friends you never Ta annab sulle imagined you sõpru, could keda have. sa praegult unistadagi ei oska. Amen? He will connect you to people Ta hakkab ühendama sind that you inimestega, never thought were possible. keda sa ei arvanud, et see on võimalik, et sa Amen. neid tunned. He will Amen. do things in your life Ta hakkab that you could tegema asju never sinu achieve elus. by yourself. Mida sa ei saa elu sees ise teha. And in your heart you have peace. Ja sinu südames on Because you rahu. know, Sest if you didn't have your house, tead, kui sul ei If oleks you oma didn't maja, have your cars, kui sul ei ole oma maju või autosid, it wouldn't matter see kõik ei loe enam, because you have Jesus. sest sul on Jeesus. Amen? Amen. You have Jesus. Sul on Jeesus And he will still be the same. ja tema on sama. And if you would fall down, Ja kui sa kukud everything was põlvili- taken from you, Või kõik asjad võetakse sult ära, but you stayed loyal to Jesus, aga sa oled ikka Jeesusega. he would pick up you again. Tema võtab su jälle And he will sülle start anew. ja alustab otsast And he peale. will open new doors. Ja ta avab uusi Amen? uksi, He will give you new friends. uued sõbrad, And he will give you new houses. uusi maju, Or whatever Või mida you iganes desire tema- and are in need of. Do you mida sa understand? vajad ja mida sa igatsed. Because now you are connected to someone Sest nüüd sa oled ühenduses that has kellegagi, all the power kellel on kogu in vägi, heaven and on earth. nii taevas kui maa peal. Amen? Amen. And he is not limited, my Ja tema friend. ei ole He is limiteeritud. not limited. Tal ei ole But he limiteeringuid. has chosen Ta on to give you valinud the world. anda sulle selle maailma. Like Paul said Paulus ütleb to the Corinthians, korintlastele, why do you fight? miks te võitlete? Do you not Kas understand te ei mõista? that everything belongs to you? Kuulub meile. Amen. Meile. Paul, Peter, Paulus, Apollos, Peetrus, Apollos, the world. kogu maailm. Amen. Amen. The only thing that is not yours anymore Ainuke asi, mis ei ole enam sinule kuuluv, is your sinful past. on sinu patune taust. Amen. Amen. Because that Jesus took Selle Jeesus on the võttis ära cross that risti you puhul, might live together with him. et sa võiksid elada üheskoos temaga. Hallelujah. Halleluuja. And people will see this dedication. Ja inimesed märkavad sinu seda They will recognize the love you have. pühendumist, nad näevad seda armastust, mis Because sinul on. whether you have a lot of resources Sest kas see, et sul on palju or no ressursse resources, või palju mitte whether midagi, you are healthy and strong kas sa oled tugev ja terve or poor and ja sick, vaene või nõrk, they will see the loyalty of Jesus Christ. nad näevad seda lojaalsust, mis sul on Jeesusele Kristusele. And they will see that you love him. Nad näevad, et sa teda And armastad. that will be a testimony to Ja see saab olema tunnistus about the power of the cross. ristiväest. And that's your gift to the world. Ja see on sinu kingitus tervele Amen. maailmale. That they in you see Et sinus nad the saavad näha deep devotion sügavat to pühendumust Jesus Christ. Jeesusele Kristusele. So they understand Et nad mõistavad, that Christianity et kristlus is not the life that everyone lives, ei ole see elu, mida kõik teised and then elavad. it's just added a little Ja siis spiritual seal on aspect. natukene mingi väike nagu jah, lisand otsa. No, the Ei. Christian life Kristlik elu is a life of discipleship, on jüngerluse elu, following Jesus Christ. järgnedes Jeesusele Shall we stand Kristusele. up to our feet? Kas tõuseme jalgadele? Now, I believe Ma usun, that you are destined for greatness, et sa oled testitav praegult suuruse ja kõrguse jaoks. destined to become a blessing, Sa tahad saada õnnistuseks. because that's what the Lord has told us. See on, mida Jumal Amen. meile täna on rääkinud. Hallelujah. But I Amen. think that this is a message that needs to be embraced and carried in your heart. Ma arvan, et see sõnum tuleb sinu poolt vastu võtta ja The Lord is anda. looking for disciples Jumal otsib järgnejaid, that is totally loyal to kes Jesus on üdini lojaalsed and talle wants to follow him ja kes tahavad talle järgneda, wherever he goes. kuhu iganes. And when John Tema saw viib. this vision, Ja kui Johannes nägi oma In visiooni Revelation, 14. ilmutuse raamatus 14, he saw a generation siis of ta nägi people ühte põlvkonda rahvast and they sang a new song. ja nad laulsid uut laulu And they had not been corrupted by anything in the world, ja nad ei olnud puudutatud mitte ühestki patusest või kurjast asjast maailmas. but they followed the Lamb wherever he went. Aga nemad olid järgnenud Amen. tallele, kuhu iganes I see want neid to be viis. part of that generation. Mina tahan olla osa sellest Amen. põlvkonnast. I want to be
uncorrupted. mina tahan olla puutumatu sellest I want to maailmast, be pure. puhas. I want to sing the new song ma tahan laulda uut laulu, that only those mida ainult who have need, totally surrendered to Jesus kes ennast Christ can täiesti on sing. Jeesusele üle andnud. I want to follow the Lamb wherever he ma tahan goes. järgneda tallele, Amen. kuhu iganes ta mind viib. And I hope that you want to do the same. ja ma loodan, et sina tahad täpselt sama. That the Holy Spirit will work in this message. Et Jumala püha vaim selle sõnumi läbi saab töötada And that you would trust him. ja et sa usaldad teda. Amen? Amen. To be totally loyal Olles täiesti in lojaalne every area of your life. igas oma elu aspektis. Hallelujah. Let's stretch our arms towards Jesus. Sirutame right now oma and pray. käed Father, we Jeesuse thank poole. you Isa, täname sind for your great love to us. sinu suure armastuse eest meie You love us jaoks. so much, sa armastad meid nii palju, so you won't let us go astray. et sa ei lase meil ära eksida. And we trust in you, ja me Jesus, usaldame sind, to Jeesus, fill us with your spirit et sa täidad meid oma vaimuga and make a deep work inside of ja us. teed meist sügavat tööd. Let us become your disciples more and more, anna meile saada sinu jüngriteks enam ja enam, so that we can become like you. et me võiksime saada sinu sarnaseks. Let each and every one of us et igaüks meist take up our cross võtab risti enda peale and follow you. ja järgneb sulle. And thank you ja täname that sind, you are merciful and good, et sina oled hea ja armuline, that you forgive us et sa andestad meile all our sins kõik and all our meie mistakes. patud ja meie vead. And when we fall, ja kui me kukume, you pick us up again. siis sa tõstad meid taas üles. Thank you tänu sulle, that you can comfort us et sina võid meid lohutada in ways that the world cannot. viisidel, kuidas maailm ei saa. Father, I pray for this church isa, ma palun selle and I koguduse pray for these eest people ja nende inimeste eest siin, that you might continue your work et sa võiksid jätkata oma tööd and elevate them ja tõsta neid from glory to glory, aust ausse, so that your name will be known et sinu nimi saab tuntuks all over Estonia üle kõige Eesti in the mighty name of Jesus. Jeesuse võimsal nimel. Now, I want you to, if you would like, nüüd, kui sulle I sobib, would like us to make a public confession. siis me võiksime teha ühe tunnistuse, That you, if you avaliku have it in your tunnistuse. heart, kui see on sul Would südames, repeat after me, siis siis korda or minu after järel, Kylvi. After Kylvi. minu järel, Jah. Külvi järel. Lord Jesus, issand Jeesus, I come to you right now. ma tulen sinu ette just nüüd. I submit my life again to you. ma alistan oma elu taas sinule. Forgive me andesta mulle, when I have not been loyal to you. kui ma ei ole olnud sinu vastu lojaalne. Thank you for cleansing me in your blood. ma tänan, et sa oma verega mind puhastad. Thank you for setting me free. tänan, et sa mind vabastad. Give me more of your spirit, anna mulle enam sinu vaimu, so I can follow you et ma võiksin sinule järgneda in every instance igal olukorras and in every way. ja igal viisil. I give myself to you. ma annan ennast sulle üle I want to follow you, Jesus. ja ma tahan sind järgida, Jeesus. Help me. aita mind. I am weak in myself, ma iseeneses olen nõrk, but you can make me strong. aga sina saad mind teha tugevaks. Today I surrender anew täna ma alistan taas and I make a new commitment ja ma teen uue pühendumise to be a disciple of Jesus Christ olla Jeesuse Kristuse jünger and follow you wherever you lead. ja järgneda sulle, kuhu iganes sina juhid. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen.